کشتن، بنچافکردن، رواندن، پنابری و کوچبری ناسنامه 3 ساله جیانا کردن سوری. بری 2 ساله دروژا 24 هیوا ده 2012 هنده به هزاد دورسن چون نما وگریا لهه چاو خلک دیرکه لبنده هاتناوینه نتنه لدیرکه لکمپ پنابراجی. والله مثلا ما مستا به هزاد دورسن وكو هر کس زانه ما مستاكي جهاتي بود كاري خدا بارتيا خدا جهه خدا دگرت و هيفيا ما وهيفيا هر کس قلت ام طبعا دخوازن انه ما مستا بهزات ايرو خياب كي بري صبا وغير سركاري خوا ومثلا شونا ما مستا بهزات والله مخابن يعني ام قال كي برت كابن وشونا ويجي اسبني والله امزن شاوچو لأف دستكي قريج وقماري كتين ناف فيت هفجرا ما كردي دا وخلكي ما هيجا وكو أمزان بري ما مستابه زاد قال لك جواشون وكا مشعل وكا نصر الدين برهيك أفحمو كسي هيجابون وهم هردج من دخوازيفا كسي هيجا جناب ما خلاص بكي ووراكي وأم قلكي بهيفينا زو أفكس وري خويا كرن وفجري ناف تفجرا خويا كردي ودي ما مستابه زاد ما مستاكي جهاتي بو وما مستاكي بارتي ديمقراطي كردستان يعني قالك خسارة كي مظن بو قرتناوي اشبارتيرا جهاتي بو كيرهاتي بو وشبارتيا خورا قالك باش بو وبخدي ام قالك كتنا بر وام ازاديا ويد خوازن ام هي فيد كن ازاد ببي ما مستبهزات وقالك جمره باش بو قنج بو وجهاتي بو بارتيا خدا عدو مكتب سياسي بو لهوی دمینه و چاف بندواره هاتنینه. تلگرانی خمگینی جکاره وها هیوی آشتیه دچلمسینن. و چه انسانی تعداری و ظلم له هاتی کرن وگر مالا خوا خود تعالی سلامتی بدی و راحتی و انسانیتی. جماع موسی به هزار را اتکارم ویجی بیجم خود تعالی شفا خیر بدی و وگراننا خیری جره وگرین. هي املا خو ما قد نکلی و ان شاء الله امل هيا و امل باش تشتي ولا مخسرجي ان شاء الله هيا. تا کنگی چاو لریا بن چاف کریای بمینه و یان کنگی چارنوسه گرتیای دیار ببه. دورج چاوا دورج دلا لی خلک کمپا گورگوز که دبجن نا دورج چاوا لی نیزیک جبخت و بیرهاتن و دل مده. خلک کمپا گورگوز که جانا چاوی والی ریونگی کی دوره و جانا لنیزیک کو بدیتنا ماموستا بهزاد دورسن شاببن. تا او روجوره خلک کمپا گورگوز که لبندا دیتنا ماموستا بهزاد دورسن دمینن. جکمپا گورگوزک احمد صوفی آرک تیوی.